hambi wena languta tlhelo eka swi languta Hi, namukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Hey, send win guys, send win ako timhaka ta swin'wana na swin'wana. So hi ti 7th October hi fike hi vona Hlavu the Gupta loyi ku nga producer Ben Mayengani a fika a posta tiyindlu timbirhi, I mean ti-picture ta tiyindlu timbirhi leti nga ku fuleriweni leti a ti komba ku ingaku yindlu ya Ben Mayengani the president. So of course a fike hi verify. So loko hi fike hi veka la video leyi a yi teke Ben Mayengani the president tani sweswi mi swi vona kwalano. It's clear, it's a fact. Yona yindlu ya Ben Mayengani the president yi nga ku fuleriweni, and then of course hi veka the picture na yona leyi yo kula ngopfu leyi. Xi fulerini. This is very very expensive. Mi swi tiva swa loko ma swi vona ku hayi yi tirhile president na leyi one picture va swi vona na n'wina. Mina nga vula congratulations to him. Ni hlamarisa hi ku hungula a ri trendanga loko ti vona loko va ni kha ni langutisa mina hambi sweswi a ni nga ri ku ndleka video ni swi notice ku a swi nga ri ku trendeni swilo leswi loko a ku na vanhu lava a va n'wi bela mavoko hi swona. No, so unfortunately na hava update yo swi fika kwini sweswi. So n'wina mi nga va ku mi na vuxokoxoko bya ti-picture to se yi fuleriwe yini, a ku na problem mi nga ni sendela ti-picture teto ka email ya mina yi kona ka about ya channel. Loko ku ri mi nga ze mi subscribe ta kombela mi tika subscribe.